Yamo kwa babiem Adom TV Badwam Jumadie yi eso na enenso akwanya no aba se Yabolivia enterprise ora ya oboache Adom yehu na che papa Pirade Adom ne kwa hoden a wodi nnuane esanyarwa ahodo ora bocha no pa yamo akwa be na bia boko de nyame nti boko ye de nyame ase papa pe te mon ka che yeah so nyame hwe ye nyane ya se tuju na mo se ye ba hwe ona no pai mi hu ani mo ha ennuane ahodo osisi ha pa wow ennuane no mi ehunu se de etie na ye nkoye nim ti ennuane be ne sisi table isu yo mi da se me chi etie furo nyina na no pai me sa che ya wo bie mo nso ennuane no se ne yakane no ye nim no ebi ne yesa ade aka ho okay we ye future life high protein original zero repair and beauty food whoa and a beauty food ennuane ennuro ana ennuane nnuro awodo num na wadwaman so yeah na ya memma health ambassador Olivia Dazi akwaba oba pa nkwa so se bibia boko de de nyame ase papa ene mame nkosi yo ho no nchechire mu ne ewi ambassador so de ne de no aka ho nti se ennuane enum yi why na wo so odi Obia dibi future life aduane a obia dibi ni gisem say natural food supplement okay ye mfansi jaso ya wie dada enu nti no osagu bom cap mu odi nso mix ya na wudi de wo kwa no okay obia mfia nyankopon de amayen obia dibi we dey discrimination bi ani sa nti no anopa wi anyu no obetimi ade ne time bia obetimi ade nti ayi se koko ayese salad type no enu nti no ansa osagum na mix ya udi ani gisem say odi bo ba akọ kunum abese 9 okay if you say udidi obemen ebese apam ne emafre ho ade ntra ekura 23 vitamins and minerals 19 amino acids omega 3 selenium modular inulin dietary fiber high in protein enu nti aye o de wa meto ne yenkora bem ne ye woduane bi efre no e de bi anchini wom aye all inclusive bibia ka ho enu nti se wudi a wa me ano no na ebe pam ne bibiri efre wo nkwa ambassador hoy Auntie Olivia na de na utedi pa de na udi me ba so de me tedi pa future life repair food no and beauty food no aka ho okay go who say you know sa aduane we future life repair food no enipa bia se wu nyina am say last time ba me kan say future life for say 20 years to come this year no maduro kura ko ya video aduane na ese wudi na ade we ye ade a aboa me pa kwan bebre so fi say o say nipa wu nyina ye o joint bi obia sa joint no obia wu nyina ye se gregro bi friend gregro cartilage sire na eri say repair ka say ni sika say no so pe na start twitwi o say nipa bia say wu nyine no wapo na eme ho nine especially and am akodanti na Dembia Foundation is very good enti we no ye never na future life wo daach na obo ho ba enti you can't deceive nature we there be yo sa we na timi me ejina so enti se sa de na start say repair ka se ni sika se no so na start twitwi wo sa so ntini bi wona nkokom na afa ohasa na afa ato aso na so sisi na ama wo sisi na ye enti obi wo se me kotodwe me sisi me ha enti no so unum painkiller ebeko ba na ka se ni twitwi so sei etwitwi sa ni ehi pa to kroma be da mutwe nya bone cancer enti se bia no start dia sa de ni binyewo okay o se nyankopon de yankwa na kuta ya ni nyina wa kwan abefa so a wa beye no e na wo hwe beauty food we a collagen food o se ni padua no from 25 years na collagen ne wo mo na melt mi gina so se ababu na e kofom aha nti se we no wudi a Emma, my friend is all skin beauty comes from within. Beauty comes from within. And you know, ubeti me atwitwi we no beti ma bi bopada wo mo ha no mo na ho ina. But so odi aduane we a emma look very young. Okay. So, enti nuane ni na natural food supplement bi wo ha na onyini so benso wanya wrinkles no na kokosu nyina chese. Enti we udi aduane we na. E aduane o we kra de udi kra come no. Okay. Udi ba akopa wo benso obi bia e kama. Aha nti ni sa wotina homa enyini beto bra aha na we no so for more diabetes ti atro diabetes friendly okay e no se nnuane na yedi ni nti diabetes afaye no mu we na so umpese wonya bia ye de na future life obo no maame obi ni papa obi yare nya japade na ya prafa it start di we na enya ade a bibeyo enti enioma ne ya ade a se dem se me kan se me kon yare no esiesie ni padua no enti wontina homa yare me fa no mu
said the page apade no any ade agu ho no sa na esa wo pe apomde apomde ajapade enti esa wo to bi gu ho eti sika na enya na esa ye de hwe ye nipadua che edan na meti ekwa mo dan kra so obi anim be wo ka obi anim ba wo nipadua na de nam ho no eno ho hia che bibia nyankopon de enkwa amae me de bia me ka se wo hwe Japan for bitimi 150 years ade na ye de 70 years na yeko China for ni India for ye hwehwemu bi se 75 na no ma se o ma ba abrem no mo nkokora abrem o mo ranti brem ba ye de 70 years yeko ni nyina yeko en fa so didi ni di so didi ya me no me saboache ho no no so se me hu no se ya na de kire ne se beautiful ya wo de kire beautiful aya ho fe aduane na collagen na wo mu no reduce wrinkles in 28 days enu nti se wo ye facial se makeups a wo ye no anwumere wo be hohoro wo nim no de tie anate but se wo de repair beautiful no a be reduce wrinkles ni nyina ti wo here makeups wo me here makeups o repair no se ni wo chiri mu no waposo ko eche se ahodin ni nyina sa o joints no wo Philippines enye painkiller na be boa wo no aye aduane na ese wudie visa your food is your medicine ti ese wudie aduane aye aduane papa and only future life about board that ho ban no be question ye pe bia him ye benya no because the way I work can beauty food idi as ye best start here di yeah ese o di bie very good now skin no timi ye kama skin no crowd o say beauty can e ka say collagen ma o skin ye fe de ba inside ni na so timi ye bre so o say unyina na onyo bebe ha eduana na problem enti no would do we na eboa ba utimi gina so time bia no we need the repair food need a very good person obi adi bi fi so mo di bi nyina because last 3 years some me konya me ko proud America enti me ko to dwe me tena so me tena me ko to dwe ni so ma we ni na eduane we buy na me di e no me na me refi se me di e ti adrosan so but after me did best 5 days the way na me see from no na me kai say aduane na aboa pa eti eso obi edi bi na obi a na go to dwe na me ko fonya stroke no o say basa na ma no unti na dendende obi ontimi nkoto wo hwe first no be say na obi a say be na etimi ko toilet so koto but say nya abefo de na nipa bebre ntimi nkoto nti wo say vein ye den pe na wo problem enka kan ya brochire for no eti ma wo na nyina ho She said, "Bibia ntimi nya adwuma we ma base ni nyina ye bete ye wo Ghana Telecom University opposite Cars Estate Abeka Junction okay Cars Estate fi hono a it's a police training school yeah what's that police training school na we left no a we be sane no a one side right ye Cars Estate opposite Ghana Telecom University the number is 0246 01 01 50 0246 01 01 50 0246 01 01 50 future life ashare no wo hia se odidi yie tutu na mo bra ya so ye ho wo be hia ye nti akope ne ebenya bi ho ebi okuma e main office na ka so all over the country na Accra Haidia well say ya Adom TV dia say itimi ekoba bia o frɛ ne nso a na say ba bia wo ne bi ne a ye be transport o di abrewo ye chepo de ma cars ma me ka ko so be so benya sa kana we na so shase na wudi sa me ma wo be ni na e better very good pa e very pair body your body no na asan joints ni nyina na obi no painkillers na esa high kidney number ni BM 0246 01 01 50 friend na unso gibidi penifo ni nyina ene beauty repair na fa repair ne ja ayi ni bebre no nti bisa boache ene ambassador me da mo ase ya da mo ase papa ya kwa ba yo foforo bi o ho ye ba ya beto so